boy MNTBN. Hey, ilang taon na ang nakalipas, bakit siya pa rin? Nandito ako! Pati mo ang pamilya natin! Yun na nga eh! Ilang taon na ako nagtitiis sa'yo! Ha? Kahit kailan, hindi kita kayang mahalin, ha? Tandaan mo yan, ay! Ha? Ma'am, lemons po, ma'am. O yan, pusta ko lintik, talo naman ako. Kuya, ang gutom na talaga na kayo. Ikaw mo na, kung mo kayo. Ay, pucha! Kaya pala lagi ako natatalo ngayon kasi nandito pala itong malas na to. Susan! Susan! Kuhanin mo ko ng tubig! Ikaw! Isa ka pa eh! Isa ka pa dito! Extra wala. Hi guys, this is boy MNTBN. So today's video is just to appreciate this outfit. Realization time. Yo guys, it's realization time. Ug ako na-realize karon is that every little thing is such a big thing because there are some things nga makaingon ta nga kanang ay gamay ra bitaw na pwede ra bitaw na makuan mabuhat and mga stuffs like that, but you know that small thing is a big thing to others. Like appreciate every little thing. That's it. Easy boy MNTBN. Realization time. Realization time. Hey guys, kaninga video guys. Ako ra usa sa balay and nauli ko nga walay mga tao sa balay. It's so boring. Unsa kay nindot buhaton no basta alone ka. No, I'm never gonna do that. No guys, no, because it's a sin. Hey! Hindi na ako buhaton sa akong sarap. Guys, na internet, okay lang. So mom, just go dynamite. Ayan. Kuno, may ka kan ana, may ka. May ka kan ana bakit? Nani ang gatong pista. Sabay lasa? Tama. Hey guys, we're watching The Greatest Showman. Guys, kaninga video guys na sa celebration. Yeah, we're watching right now. I-zoom na to sa labi. Wow! Next year Next pa. year, my God. Okay, Sharky. Aim high and hit the mark daw. Ha? Aim high and hit the mark. Guys, tanong ko lang, ano ba ito yung music sa graduation no? May lyrics. Mata na to, B? Iguan ang sikoy. We are the graduates of this institute. We are the graduates of this institution. Kani guys, ka video guys, mang-zoom tag mga random na people guys. Woo! Wow, relationship goals lang oh. Oo. Uy, day, graduate na ta day. Asa tamang college day. Ambot day, mapapictures ako day. Ay, selfie muna bago graduate. O, patrayad ako sa imong kao. Selfie ta. Gawa pa bitaw ko nakasuway o graduate. Gawa ko position. Guys, this is your boy MNTBN signing up for this video. If you like this video, quick thumbs up, tweet me at the boy MNTBN, and anything else to add, Ate Joy? Oo, uy.